Hello everyone, welcome back and thank you so much for joining me. To those who didn't subscribe to my channel, please subscribe down below, and to return viewers ke leboga. Ke yo Chef Sabelo ngwaletse mosadi wa gagwe ile go Vuyogazing. I don't pronounce her name ya Vuyogazing Xhosa se ampalela. Gomme ore ke atla e se gale my love e se gale nna le wena re tlabe re bonana ke re bona ebile ga o bone go le botlhokwa gore o sendele Vuyogazing molaetša o bona gore o mo sendele ka kwa le mo Instagram o bo re bontšhe gore ge e le gore re ganana le lerato la rena la lena le napele tsebe gore bona le ka se loke le na e leng gore ga le nyake go bona Chef Sabelo le Vuyogazing ba ratana. So gore ke la mathomo ba itlo kopana gomme ke tepetša gore go tla be go le jwang moo. Ke re ke wisha tše di botse go bona gore go seke go ba gwa senyega selo ka ge e le gore ga senke ba kopana go šetše go ntšhitšwe magadi gomme a senke ba kopana. Mara se se šalang ke gore ge e le gore yena Chef Sabelo o na le lerato for Vuyogazing ke ra ba kopane ba fane lona lerato leo. Taba tše tša mašonisa re phela re ikwa ka tšona ba re Chef Sabelo a na tšhelete, Chef Sabelo o tšo kgopela mang tšhelete a re ke tlo e buša ko ra bolela le mo a bolelang maaka re kgona go mo kwa bolela gona re tšeo a re di gateng ka maoto re wisha gore a lokiše everything ya go e leng gore ga se yona gomme a tla kgone go tšwela pele le Vuyogazing ka gobane if ga a dire tšeo gore Vuyogazing o tshwanetse gore a no boela morago ka gobane ga e tlo tseme a kolota batho ditšhelete tša matšhonisana pele o tlo feleletša ngwana batho a le kae gore le Vuyogazing o tlo kgopediwa ditšhelete mos and then a fetša mo diske tša boetšiwa gape ge e le gore o nyaka go bonagala e le gore o godile ka Vuyogazing ke mo e leng gore tlo bona. Mara ga šitše a ntšhitše magadi a rekile direng a dirile dilonyana tše dintšhi re bona e le gore mohlomongwe e ka be e le gore tše dingwe tše ba di bolelang ga se nnete. Mara voice yona re kwele le ya gago bjale a re kwešiše gore gabotsebotse Chef Sabelo le yena ke motho mo jwang ge nako e ntše ya re tlo bona gore ke motho mo jwang ge e le gore a se lokela a Vuyogazing o sa dira tšeo ke nagana gore Vuyogazing le yena o tlo nagana gabedi gararo a re mo ka re ke sa no boelela go mpumelelo ena ke nyako bona e le gore ke sa tsene ka gare ga relationship e leng gore ke tswile ka gare ga yona gomme jale re ganana go Vuyogazing lerato la gago ke leo le a fihla ke tšona tšeo. And thank you so much for watching. Please don't forget to like, comment and subscribe. Lerato ke leo, tada.